reka rero nkunyuriye muko byifashe. Mu Rwanda hose abaturage bahuje umugambi, naha mu karere kanyu abaturage bamaze gusobanukirwa n'ikibazo kivuganye. Ugomba kumenya ko aya ari amabwiriza ya guverinoma nshya. Mwese muzi ko mbere yo guhangana n'inyeshyamba tugomba kwica umututsi. Ntimuzibeshye ngo musige n'umwe, tugomba kubatsemba bose, guhumba bose bose. Umututsi n'ikimukomokaho bagombe bapfe bitarenze iminsi ibiri. Tugiye gukora isuku mu gihugu hose, buri wese muri aka karere amenye ko ari ingabo y'igihugu kandi ko afite inshingano yo guhashya umwanzi no gutsinda intambara. Tumaze gutsinda, ubuzima buzaba bworoshye kuko tuzaba twakwinzira ku murima. Inyangarwanda zigabije igihugu cyanyu kandi ibyitso byazo byose turabizi, biri hagati muri twe, biraturamye, bitegereje kudusubiza ku ngoro ya Gihake. Abatutsi baje badusanga aha banga kudushyingira ndetse no kugabana ubutegetsi natwe. Mbese umuti w'ikibazo cyabo n'umwe, bagomba kutuvamo kandi bakajyaho badateze kugaruka. Mugiye kwigabira ibikingi muzaragura ubyaro rwanyu, mwikure mu bwoba. Iteka ryaciwe n'abayobozi bakuru. Icyo musabwe ni ukubishyira mu bikorwa kandi bigomba gukorwa ku buryo budasubirwaho bikazibagirana. Muramenye ntimusige abagore cyangwa ibyana byabo, nta bibwana bizakura dukeneye. Igihe cyo gukora kirageze. Ibyo twahanuriwe rero birabaye. Uru wanjye baho singusha esha uko mbyifuza, nshaka kunsoma. oya gusa ushobora kunyanga, ngenda gukunda sha. ubuse nabyemezwa n'iki? Rwose baragutekereza igihe cyose. Nukuri have nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose, buri munsi, buri munota. winyanduriza ikanzu ni inyafurika yambawe i Paris. nakunda kurenganya ntuzi wenda naho Paris iherereye. Paris ndahazi, ndetse nzakujyana yo gutembera. batisi shaka gushinga urugo, nkagira umuryango mwiza nk'uw'ababyeyi banjye. sinshaka kurongorwa ntwite nka bamwe muri bagenzi banjye. ntawakwemera ko twabanye kubera urukundo, bagira ngo nuko wanteye inda. oya sha sigaho, ngenda gukunda.
gufashe. Jose, watashye kare wiriwe hehe? ntaho uriya ni prefe wongeye kuba ari i Kigali. Umukuru w'igihugu yapfuye azize impanuka y'indege. Intambara igiye kongera kuri koroza. Reka twizere ko itazibasira abatutsi nkatwe. wahozesha perezida yitabye Imana, indege ye bayihanuye, ubu bwicanyi bwatangiye i Kigali, dushatse twatangira guhunga hakiri kare. hano ku Kibuye dufite abatutsi bangana iki? nyakubahwa bose hamwe n'abajejo bageze ku 50. si neza ko imyiteguro mwayirangije mukaba mwari mwiteguye uyu munsi. ahantu hose muhashyira za bariyeri. tugomba kwitondera cyane, bamwe bari abayobozi bashobora kuduteza ibibazo, nibo tugomba kubanza. ibi bizatuma bose bakangarana, bica intege bashaka kwirwanaho. bizatera ubwoba abatutsi bose ku buryo bazahungira muri za kiliziya. iyo ushaka kwatsa umuriro ubanza kwegeranya inkwi. ntihagire umuntu ukinisha ibyo kwirwanaho. uzajya ku kiliziya wese agomba apfe. nyuma y'ibyo zabereka ubundi buryo. Mwiriwe. Twishimiye kubabona. Ni karibu mu nzu. Sha wari uzi n'ikindi? Njye ngiye mu Nkotanyi ngo umuntu yagera anyuze muri Tanzania agafata ubwato muri Victoria, yagera i Bugande agahita yerekeza y'ibirunga. Nibeshye ukagenda, teke n'iby'intambara bisibwa zakwikira. Nabyiyemeje. Batisi, wowe ubinyeshyamba Mbuzikize. sha uzi kuri akagabo? Ninde uzi gusiganwa muri uyu mujyi? Ntacyo ni wowe. Sha uretse batangire kurasa, zareba ko utazaba uwa mbere mu guhunga. Ariko ikibazo kiri kubyuka mu cyakare ukiruka mbere yo kwica umwaku, nta na kacyayi ndetse nta n'ubwo uvuga ururimi rwawe. uvuga igiswahili. nawe se uvuga igiswahili? Jambo, jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Jambo, jambo bwana. Hey, nk'uw'igihanga ngerambaraje. Sha nzabwira Joseph ko wigize igihangange. Sinshaka ko hari umuntu uza kuba nyamwigendaho.
twaje kubabwira ko twese tugomba guhungira ku kiliziya. Hari abasirikare b'Ababiligi, ntacyo tuzaba. mushatse twajyana ku kiliziya. ariko si imirwano hari aho ihuriye natwe. Inkuru numvishe zituruka i Kigali ziteye ubwoba, abantu bashize bicwa. ibyo ntibyigeze bigera ino, baraba baboneyeho. icya mbere bahitiraho ni ugusahira iduka ryanjye. Umva rero muvandimwe, njye nifitiye ubwoba kubera ishyaka ndimo. Hagize ikiba njye wa mbere baheraho, ariko kandi nifitiye impungenge kubera Batista. Bavuze ngo barashaka abasore. Ushatse wakwitondera Petero wawe, arakuze, baje ntibamusiga. Dore niyo mpamvu yanzanye. Byaba byiza twohereje abahungu bacu bakava ino. sinabonye na parefe yaje uyu munsi. hazahanuza ashaka kuzana amahane wese. Njye simwizera na gato. kandi mwarakoranye bavuga ngo ni umuntu mwiza. Aho niho ikibazo kiri. Yajaje afite icyo agambiriye. Papa, ntibikisha. numvise Perefe avuga ngo bafunge amayira yose hatagira abantu bahunga. ibyo wabyumvise he? Numvise abivuga cya gihe wanyoroshe gucyura ihene. kuki se ari wowe yabibwiye? Ntabwo njye nkabona. Nari ndagiye ihene hafi y'umuhanda. Ibindi se wumvishe avuga ni ibiki? Avuze ko nta mututsi n'umwe ugomba guhunga kubera ko ashaka kuwatsemba. Ese sha uravuga ukuri? kuki se utabimbwiye kare? Ibintu byakomeye. Sinzi niba n'amayira aza gushoboka. Petero na Batista bakwiye kugenda ejo. muzigendere mumare nk'icyumweru turebe aho ibi byose bigana. ngaho ariko se mwebwe muzaba bande? papa nshaka kuguma hano. Mukora uko tubabwiye Batisi. Petero azindukira iwacu ejo mu cyakare. Nta kundi twabigenza. ndihindura rwose. tuze guhurira ku gasozi gusange kuri cya giti. urumva naza gute ko bambuze na gato bamerera nabi. sha umbabarire uze. Wumvise kuri radiyo musenyeri yavuze ko duhungira muri za kiliziya. ntukishinga ibyo radiyo ivuga. musenyeri ngo tujye kuri kiliziya, naho radiyo ngo turi inyenzi. papa bose ni bamwe. mumvira aha mureke abana banjye basinzire. bazaba basinzira. wibwira ko wahora utujijisha ku iduka ryawe ku manywa byajyana nijoro kandi ukubita? ibyo muvugira aha ngaha ejo bizabateza urugo. uzaba urebye nzabakorera ejo. ubwo se ushatse kuvuga iki? ushobora kuba ubitse amafaranga watwibye ariko twe turimo kugura imipanga. nta iwanyu sha Dawudi, ayo uravugishwa n'izo mburagasa n'iz'inzoga. nta mahane dushakira ijoro. refari n'aha ngaha mwagombye rero kwitwara neza. ntugire impungenge, nta mahane batera, bose baranyumvira. ibintu byakomeye kandi binteye impungenge. bishobora kudogera muri iri joro. ndumva nta bibazo bikomeye tuza kugira hano. uko ubizi hari ibyo twigeze. ndizera ko prefe ari bukora ibishoboka, ariko n'imitwe ishyushye gutya biba bikomeye pe. bwana Nkera, uyu mukobwa ni uwawe? ese ko tutaziranye? yitwa Josette, aracyari mu ishuri nk'uko ubibona. ni iribagiza pe. ese madamu araho? araho harakomeye. gusa yatinye gusohoka ngo usuhuze, nta kindi. maze rero dore ibihuha ni byinshi, ntawamenya uwo kwizera.
bwana nkera mu bihe bibi nk'ibi ni byiza gusaba ubuhungiro kuri paruwasi. bari basinze bavuga amateshwa. ibyo bavuze nabyumvise. Imana ishimwe padiri yabadukijije.
Just hold on, hold on. Catherine, just wait right there. Were they Tutsi? I don't know. Yes, they were Tutsi. Is that why they killed them? I don't know. I don't think so. Who were they? They were friends. Mr. Kabir was not liked. He was in an opposition political party. Is that why they killed him? I don't know. Maybe. I don't know. Maybe. Who killed him? I can't tell. I don't know. Thank you. Come here. You are a cockroach rebel, aren't you? Is that what you told me last night? Why should we support them? They have brought all these problems. Give us your ID. You are a Tutsi. What Tutsis are cockroaches? No, please, no. Where is all the money you make at the shop, most of which you cheated from me? I haven't got any more. Ayan? Hit them again. Please don't hit me in front of my children. That is all. That is everything. Please take it. Talk. Let out of here cockroach before I kill you. What's your name? Jacques. Yours? My name is Etienne. Have you got any sweets? Sweets? Etienne! Etienne! Oh, I'm finished. What is Etienne? Here. I am here. Baptiste. Baptiste.
I can swim. Got to. You are so kind to me. I don't know why I didn't see this coming. Please, let these people in. Thank you, Father. We are so grateful. Tell us what happened. This is Captain Claude speaking. There has been a massacre at the stadium 20 kilometers from here. The dead must number in the thousands. If I leave tomorrow, as you say, all the Tutsi at the church will be killed. I'm certain they will all be killed as soon as we leave town. As you can see, it's difficult for me to leave immediately. Over. Departure has been brought forward. We must be in Kigali today, so we're leaving now. Get me all Tutsi students from school. Yes, sir. Let's go, guys.
Hey! Everybody get out! Get out, please! Get Is this the list of all Tutsi children? Yes, these are only Tutsi we have. The rest of them are Hutu. Nzitonda! Come on. Valens, sugira amahoro. Come on, take him. Samuel Itimana. Sema Sasu. Sema Sasu kuma. Dada, jama. Tarura. Karambizi. Jana. Na Federico Fils. Mahoni mana mabiris. Kakurot. Bizimana Seboro. Ndize Jean Baptiste. Now Abel, with his countenance fell. Cain said to Abel, his brother, "Let us go out into the field." And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. I am a soldier of France.
and France is a superpower in Africa. To me, France have shared friendship. You will not be forgotten. But make no mistake, war is terrible. But once war is here, every man must be a soldier. But please, have discipline. Only discipline will bring you victory. I'm sorry to be leaving now, but please, next time I come back, not so many dead bodies. Sorry, we must leave now. Please, come back when things are finished. God be with you, Father Kennedy. Good job! The rebels will close the road this week, and maybe today. Things are moving so quickly? You have nothing to fear. France is looking after the France. Ndirimbo padre. Niba yari nyoko mwembi ni muzi. ibindi turabivugana tugeze mu cyumba ushatse wazi. Mbabarira oya rwose padiri rwose mbabarira bikase oya rwose mbabarira. Father, please. Gira impuhwe padiri. Padiri. Niyemeje kuba murinda namwe mukagira agahenge. Urarizwa seni azarokoka amaze ajya abiba. Ntabwo ndi kure ariko si murabikorera. Igihe kirageze ngo roho z'abatutsi zive mu mibiri yabo zijye mu ijuru.
urabibona ute ushobora kumbera umugore nta mupadiri ugira umugore narakwitangiye ndakurokora interahamwe ngo zizemera ko umusaza watari inyenzi nimbereka ko uri umugore wanjye oya padi ntibishoboka rwose uribwira ko ubwiza bwawe hari icyo bumbwiye ushatse wasubirayo ndetse ariko batutsikazi mwibonyemo iki gitangaje Ceceka! Waje ceceka! Coca-Cola ukanda boraje. Papa! Papa!
dore inyenzi hano. Mumbabarire, mumbabarire, mumbabarire. Twishe abatutsikazi bose. Inkotanyi zabo nizigera intangaha uzasanga nta n'umusigaye habe na mba. Ubu nta batutsikazi bariho, nta batutsi bazongera kubaho. Here to provide security for the civilian population. We have a mandate and agreement from the rebel force to be stationed here and provide you with humanitarian aid. Now, we cannot provide security throughout the area or even the whole of the town. Those who wish to do so can move to the church compounds where food relief will be given. We want to leave and be escorted to the border. The rebels are killing people. They will kill us when they get here. The road is under rebel control, as you well know. We had to wait 10 days to get here. We do not have a mandate to move anyone. Don't worry, we'll protect you. We'll move to the church now. You know, the people are so friendly here. And it's such a beautiful place. Only it wasn't for the war. Well, you say that, but it was reported as organized ethnic killing. To be truthful, there was an element of tribalism. There always is in Africa. But of course it went on both sides. The Tutsi killing the Hutu, then the Hutu started killing the Tutsi. You know, of course, that the Catholic Church has been accused of complicity. The Catholic Church is not a tribal institution. Don't fall for that one. Ukunda abatutsi? Byashoboka. Yenda nawe uriwe. Yesu yaba kwa padiri nkani. Nta mugore we. Atwite umwana muto wa padiri. Reka turebe amaguru y'abatutsi. Ugira imana kuba ufite umugabo w'umuhutu. Urahirwa pe. Ariko uzakanirwa urwawe numara kubyara uwo mwana. Ese abatutsi dutandukanye. Ujye mubwiza abana banyu ukuri. Umututsi ntidusa, ntaho duhuriye rwose. Bava mu majyaruguru. Ni barebare kandi barananutse. Bafite utuzuru duto n'udutwe dutoya.
intoki zabo ni ndende kandi zinanutse. What's your rank? Major. Major Kalusha of the UN Zambian Battalion. We have people at the church. Please don't approach it. They are only civilians. There may be a few arms in there and people could get hurt. Now, once you have arrived, we can negotiate the surrender of the arms. You should disarm them. We can't allow people to be armed. We must have security. What are they going to use guns for? To shoot, of course. And then, what will you do? We have the contingent around the church. They are only civilians, families and children. And for your information, they think you're going to kill them. I'm told they are Hutu taking refuge inside. They are at home, but they have 2 days to return to their houses. If not, there must be a reason. Wait, haguruka. Afande. Dushaka kutwereka inzira ijya mu mujyi. Umaze gufata icyo kurya, ugomba guhita usubirayo. Sinshobora gusubirayo. Ubu uri mu ngabo. Ubu ndakuyobora. Ugomba gukurikira amategeko. Ubirenzeho, wahanwa gisirikare. Ukaba wanaraswa. That's where Tutsis live. Did you see what happened? They put all the Tutsis in the ground and in the pit latrines. Did you know them? My friend Eten is there with his whole family. If he was your friend, don't you miss him?
No, he belongs in a pit latrine. It's natural. He was a Tutsi. They killed all the Tutsis because Tutsis smell bad. And the chat smells bad like them. Dear little girl, I don't know who has been teaching you these things, but whoever committed these crimes will go to prison. Do you understand that? twizere imana rurema yadukije icyago cy'urupfu ikomeze kandi kuturinda umwanzi shitani mu ngo zacu tutibagiwe ko ikiremwa muntu gifite ubushobozi bwo guhashya umuntu wese wishe azapfa. ceceka wagombye kumva uyu mwana wowe ntuzi no kurera rwose wanze no kudufasha nyamara wari mu migambi yo gusahura abaturanyi bawe b'abatutsi ntabwo ubwira tugifite bazaturimba nobona amahano mwakoze twakoze iki uzababwira si iki nta kintu twakoze si ukubera ubucucu bwanyu kuba turi muri ibi bibazo ntawe ushobora kujya twese tugomba kuguma hamwe ntimushobora kutubuza kwigendera nimusigeho mw'abantu mwe nimusigeho muri mu biki mwabikora kimwe by'abicanyi dukwiye kuramutse ushaka kuturamira twavugana twakutubuza se kandi mwishe abatutsi murabamara wakigariwe warishe nasanze wica umuturanyi wawe none ngura umwere twese tubabere cyangwa se dupfa nari nabigana ziba inyenzi nizigera hano zikabona ibyo mwakoze zizatumara twese wakigwariwe ubutare rutegeka twarishe tugomba no kubyishingira atari ibintu nkamwe by'ibinyabwoba ko tugomba kuva hano musubire inyuma ntaho mujya ndumva ntari hamwe pari umunuko w'abaguye hano uracyamvurikira no guhumeka bya mbere y'ikibazo ese ubu turacyakora iki hano koko niba turi abapfa basi tugwe hanze tugomba guhunga njye ngomba guhunga iri joro ndetse Bumva imbere Turn those lights on and turn them on the church. Piri, Magumbane, on the double! Sugar, tell your man to stand down. Okay, boys. Marsuri ya mbere iburyo Marsuri ya kabiri ibumoso Marsuri ya gatatu inyuma Rapagame
Baptiste. Josette. Good morning, Father. I guess you know why we're here. My name is Dr. Reg Scott. I'm from the United Nations Pathology Department. You'll have to get permission from my bishops as well if you think you are going to be digging up this. I think you'll find that this letter from the minister will do just fine, Father. No. Kera cyane. Uzi icyo wabyaye? Ni umukobwa. igizayo urwo ruhinja si umwana wanjye. Ese wabwije ukuri wabatizita wawe? Aho ukwiye kumubwiza ukuri kuri padiri. Batista ubu yabaye umusirikare. Umusozi yakora icyo aramutse abimenye. Ubu yagombye kuba ari umwana wacu. None ubu umujinya waramurenze. Ntashobora no kundeba cyangwa ngo ankoreho. Uretse n'uyu mwana sinzi niba azangarukira.